Magqwetha lama yimelaka dorobankulu ra Joni va lava leswaku khoto yi bakanyela etlhelo xikombelo xo sivela ku va dorobankulu ri siva dzana na makume-nharhu wa vatirhi. Dorobankulu ri sungule ku navetisa swivandla leswi hambileswi mhaka leyi ka hakanirisiwanaka ha yona. Ku hehliwa leswaku vatirhi va komberiwe ku sayina mapapila yo herisa ntirho leswi nga endla leswaku va ya mangala mhaka leyi ekhoto ya mitirho. Kambe gqwetha ra dorobankulu ri vula leswaku meyara u na mfanelo yo herisa TiContract ta dzana na makume-nharhu ta vatirhi lava ku hehliwaka leswaku va thoriwe swi nga ri nawini. Why is it that retrospective reinstatement with back pay will not put the employees back in the position that they were in before? As is the case with every other employee who claims that their employer has treated them unfairly or dismissed them unfairly. Gqwetha ra vatirhi lava khumbekaka ri vula leswaku endlelo leri ra dorobankulu ri hoxekile. Va lava leswaku dorobankulu ra Joni ri nga herisi TiContract ta vona laha va vulaka leswaku swi ta va ni ku onha swinene. The applicants persist with their contention that the city has no power to rescind its earlier decision. The decision of the mayor became the decision of the city. The city seems to concede this issue because it now seeks to have its decision reviewed and set aside. This is the step it should have taken instead of taking the unlawful decision that it took. Khoto ya mitirho yi ta teka xiboho mayelana ni mhaka leyi vhiki leri taka.